Turabaramukije abandi turabahaye imyiriwe bivanye no muherereye kuri mu twumviriza muri bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabahaye ikaze mwese muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, Kongo, Kenya, Uganda, Kenya nawe mu gihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko muri mu gihugu cy'u Rwanda tubahaye ikaze cyane cyane mwese mutwumviriza muri mu ntara y'Uburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru. Tukabasuhuza mwese muri mu gisagara cyangwa se mu mujyi wa Kigali. Turabasuhuza namwe muri mu turere duhana n'ubibi n'igihugu cy'u Burundi cyacu ngaha muri Bugesera, hari Bugesera mwese mutwumviriza muri Nyamasheke, mwese mutwumviriza muri Rusizi, mwese turabaye ikaze ariya mu biyaya bya Rusizi. Tubaye ikaze, twizere ko mudukurikirana gatanu kandi imbonesha kuri kabasha kubagezaho ko aya makuru 5 kuri 5. Reka ndababwire yuko iyi mbonesha kuri Burundi updates ujye uyisacinga cyangwa se ujye uyisakisha kugira ngo nawe umenye aya makuru. Turakubwira yuko wowe utwumviriza aho muri Tanzania, Kongo, Kenya, Uganda, ikambere nawe mu gihugu nawe mu gihugu cya Kongo Brazzaville. Batugwaye ikaze, reka bone nakajya kwibutsa yuko aya makuru torezwe n'uruganda rwa Burundi updates, ukayagezwa ko namenyesha makuru bakuru bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi, nakugeza ko mu buryo utaronka. Reka mbone nakajya kwibutsa yuko ari amakuru rero utorezwe n'uruganda mugomba kumenyera ko razira bagaza ko aya makuru akabajyanye n'agateka kazina muntu, ubunyonyezi cyangwa se ubusuma, nisesagurwa cyangwa se gusesagura umutungo cyangwa se amatungo ya leta biba biriko biribonekeza mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, yaba mu bisata vya politiki, yaba mu bisata by'uburimyi, yaba mu bisata by'uburinzi, yaba mu bisata by'ubuvuzi, yaba mu bisata bitandukanye by'ubutwazi, by'ubwikorezi n'iby'ubutwazi, yaba mu iterambere rya leta ndetse no mu bajejwe umutekano ngaha. Byose bigaragaza ko rero bigaragaza ubunyonyezi, gusesagurwa ry'amatungo ya leta n'ibindi bitandukanye. Niyo mpamvu tuyabageza ko ndabwira yuko urari uruganda rwa Burundi updates bageze ko amakuru yamenyesha makuru abahinga bakuru bakorera mu gihugu cy'u Burundi. Icyo tubasezeranya kandi icyo tubizeje no kujya munakurikirana aya makuru kugira ngo mwese muyagezwe ko 5 kuri 5 baba bakorera ngaha mu gihugu cy'abarundi. Rero tuyakugeza ko nta kimwe dusize, nta kintu na kimwe dutarutse, ahubwo tuyaguhereza yose tutizigamye nk'uko abanyarwanda cyangwa se abanyagihugu bama bivuga. Amakuru bakohereza nta na kimwe bazize inyuma. Ngeze ngingo nkuru kuri rero tuza kugaruka ko aya makuru twabateguriye. Turabwira yuko guverinoma y'u Rwanda yahawe, turabwira yuko ngariya mu gihugu cy'ikibanyi cy'u Rwanda aho guverinoma y'u Rwanda yahawe inshingano zo kumuyobozi ujejwe kurwanya intwaro zemewe zitemewe ngana mu bihugu bya Afurika. Turaza no kubabwira ko iki gihugu kikimara guhabwa izi nshingano, turabwira ku ndahiro zagarutswe ko n'ibiganiro byatanzwe ubwo bahabwaga iri bendera cyangwa se uyu ububasha bahawe uburenganzira basimbuye cyangwa se bugirije uyu munyapolitiki uri kwiga mu gihugu cya Tanzania. Ubwo rero turaza kubabwira uko uyu muhango wagenze, wari witabiriwe n'ibihugu bitandukanye bya Afurika, hano muri Afurika y'Uburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse na Afurika yo hagati. Mwese rero turaza kubamenyesha 5 kuri 5. Nyuma turabwira ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari impungenge ku nshingano u Rwanda rwahawe rwo kuyobora gahunda yo gukurikirana cyangwa se yo kurwanya ikwirakwiza ry'intwaro zitemewe. Igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakomeje kugaragaza impungenge bavuga yuko ahubwo ari umwanya mwiza bahawe wo kuba bazikwirakwiza cyangwa se bazitumiza mu buryo butemewe. Ibi ngibi rero akaba hari gahunda yashyizwe ko n'ibihugu bitandukanye, ariko nta n'umwe wakompreninze without Kisekedi rero niwe wenyine wabashije kuba arabikomplaininga, kandi akaba yasaba ibihugu mpuzamakungu ko byahagarika kandi bikagenzura neza iyi myanzuro yafatiwe hano rwose muri Tanzania, hari muri Kenya, Nairobi, ubwo hari hagiye mu nama y'umutekano. Ibi rero turaza kugira ko mwe tubategura tubabwira ko renga mu gihugu cy'u Burundi, yabwira ko angaha abaturage bari batuye mu ntara ya Kiruzi bariko baribaza ingene igihugu cyo kitabagezaho umusanzu ukwiriye nibura abaturage baba babunganira mu burezi cyangwa se mu buvuzi. Navyo turabiga ko mwe twabateguriye, ariko mbere yaho nyuma yaho gato ntabwo twibagiye kubasuhuza mwese muri mu ntara zitandukanye z'igihugu. Sinibagiye kubasuhuza mwese muri mu gihugu cy'Ibitoke, muri mu ntara ya Kibitoke. Sinibagiye kubasuhuza mwese muri mu Ngozi, Kirundo, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Hururi, Mwaro, Gitega, Umonge, Bujumbura n'izindi ntara zitandukanye ziri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ndababwira ko mwese mu nyumviriza muri ngaha mu gihugu cya Kenya, mwese muri ari Nairobi, mwese turasuhuza cyane. Mwese muri mu ntara zitandukanye z'iki gihugu, muri mu ducimbire mu makomine no mu bindi bitandukanye, tuba ikaze. Tubasuhuza cyane rero mwese muri ngaha mu gihugu cya Burundi, Kenya, mwese muri gihugu cya Burundi, Nairobi, mwese muri mu gihugu cya Burundi, tusuhuza cyane. Mwese muri Nairobi tusuhuza cyane, ari Kenya mwese tusuhuza muri Kongo tubasuhuza cyane. Mwese muri Brazzaville, Kinshasa, Goma, Bukavu, Uvira, namwe mwese muri kutumviriza muri bihugu bitandukanye no mu bisata bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
mwese turabasuhuza muri Tanzania, mwese turabasuhuza muri hariya Dar es Salaam, turabasuhuza mwese muri Uganda hari Kampala, mwese muri mu Burundi nkuko nama mbibabwira Cibitoke, Ngozi, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Bururi, Mwaro, Gitega, namwe mwese muri Bujumbura tuba tubasuhuza cyane. Mwese muri mu gihugu cy'u Burundi nimwe tumaze gusuhuza, ndababwira mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda tuba twahaye karibu, mwese muri kutwumviza muri mu ntara zitandukanye z'iki gihugu cy'u Rwanda, aba burengerazuba, uburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru, namwe mutwumviriza muri ingari mu gisagara cya Kigali, muri kutwumviza muri mu bisata bitandukanye, yaba ibya guverinoma, mwese muri kutwumviriza muri mu gukora ibitandukanye, yaba mwese muri kujya mu kazi, yaba mwese muri kutwumviriza muri ryamye, yaba mwese muri kutwumviriza muri mu butembere, mwese tuba tubahaye ikaze kandi tuba tubahaye karibu. Reka namwe muri Congo Brazzaville tuba tubahaye ikaze cyane. Reka ndabibutse yuko ari byiza ko wahisheje gufyonda sabone kugira ngo aya makuru agera kugera ko mu buryo bworoshye atangorane. Reka mbonere n'akajyo ko kwibutsa yuko ari amakuru torezwe n'uruganda rwa Burundi Updates, ukagezwa ko n'abengesha makuru abahinga bakora nga mu gihugu cy'u Burundi bakabweza ko mu ngene utaronka ahandi. Ngizi ngingo nkuru ko twibuze kugaruka ko makuru twabateguriye, turabwira ko leta y'u Rwanda yahawe inshingano n'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika bwo guhagararira cyangwa se kuyobora ikwirakwizwa ikumira ry'ikwirakwizwa ry'intwaro zitemewe n'amategeko muri Afurika. Turabwira yuko rero ibyo ngibyo turibuze kubabwira hamwe amakuru twabateguriye ubwo bari mu nama hariya i Nairobi rwose mu nama irebera hamwe by'umutekano wa Afurika. Inama rero ikaba yaritabiriwe n'abantu batandukanye, abategetsi ndetse n'abandi batandukanye, abavugizi ba guverinoma n'izindi ntumwa za rubanda muri rusange. Turabwira yuko rero guverinoma ya Republic Democratic of Congo yakomplaininze cyangwa se yagaragaje impungenge kwiri ku buyobozi u Rwanda rwahawe, aho byakirwaga yuko aho Kisekedi yakekaga ko iyi nama cyangwa se ubuyobozi ari uca urabuhabwa. Nyuma y'ibi ngibi rero bikaba byatumye Kisekedi agaragaza ko u Rwanda rutagahawe izi nshingano zo kuba uyu mutegetsi, kuko arakemanga yuko ahubwo rushobora kubonera ko umwanya wo kwinjiza intwaro zitandukanye nga mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi bikazatuma Kisekedi agorwa kandi agira zo gikomeye cyane cyo kuba u Rwanda rwazambona uburyo bwo gutera iyi Repubulika ya Kongo. Ibi ni byagarutse ko rero n'abamenyesha makuru kandi na Kisekedi hari ibyo yatubwiye. Ndabwira rero ko abanyagihugu batuye mu gace ka Ruyigi ka Kiruzi n'abari mu Ruyigi bavuze yuko guverinoma hatacyo ibafasha haba mu iterambere ry'uburezi no mu buvuzi muri rusange. Turabwira yuko rero mwese muri kutwumviriza muri bihugu bitandukanye, mwese muri kunyumviriza, namwe mwatanguye kutwumviriza, namwe mwese turiko tumuje kano kanya turasuje kandi turabaye mwiriwe kuri mu twumviriza muri bihugu nyine bitandukanye ko namwe mbibamenyesha cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabaye ikaze rero kuri mwese munyumviriza muri nga mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, Congo, Kenya, Uganda, ikambere nawe mu gihugu cy'u Rwanda ndagwaye karibu. Reka ndakwibutse yuko ari byiza ko wajeje gufyonda sabone kugira ngo amakuru agera kugera ko atangorane byoroshe cyane ko mwese muri abahinga kandi abantu beza cyane. Reka mbone n'akajyo ko kwibutsa yuko ari amakuru torezwe n'uruganda rwa Burundi Updates, ukagezwa ko n'amenyesha makuru bakora nga mu gihugu cy'u Burundi bakageza ko mu ngene utaronka ahandi. Ingingo nkuru ko twazibabwiye, turabasuza mwese rero muri kutumviriza muri munazi igihugu, yaba mwese muri kutwumviriza muri Cibitoke, Ngozi, Kirundo, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge ndetse n'abari mu Bujumbura turabahaye akaribu. Reka rero tugere mu idonido twabateguriye ubwo muri aya makuru yacu tugiye kugaruka ku ngingo ndetse no ku butegetsi guverinoma y'u Rwanda yahawe mu kuyobora umuryango wa Afurika wunze ubumwe, ndetse muri uwo muryango wa Afurika wunze ubumwe akaba bajejwe kumira ndetse n'ikwirakwizwa ry'intwaro zitemewe ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ngaha mu gihugu ndetse no mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu ndetse no muri Afurika n'ahandi hatandukanye muri rusange. Reka tugere kuri ingingo rero tubabwira yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi inshingano z'u Rwanda zo kurwanya intwaro zitemewe, gushyira mu bikorwa gahunda za AU n'iza RESCA cyangwa se RESSA. Uyu nguyu rero u Rwanda rwashyizeho gahunda zifatika zo kurwanya intwaro zitemewe, harimo no gushyira mu bikorwa gahunda za AU n'iza RESCA. Ibi ngibi rero ni ibyatumye igihugu cy'u Rwanda kigaragaza ubushake bwo gukemura ikibazo cy'intwaro zitemewe mu karere, haba mu gushyiraho gahunda y'imbabazi. Imbabazi rero akaba bayise Amnesty Month mu mwaka wa 2024 u Rwanda rwashyize ko gahunda y'imbabazi za Afurika Amnesty, ndetse ibi ngibi bikaba byo byatumye abaturage basabwa gutanga intwaro zabo zitemewe no ku bushake mu rwego rwo kugabanya umubare w'intwaro zitemewe ngaha mu gihugu.
iyi gahunda yagiye ishyirwa mu bikorwa mu bufatanye n'ibindi bihugu byo muri Afurika gukora ndetse n'amahugurwa ku imicungire y'intwaro. U Rwanda rwateguye amahugurwa cyangwa se amamenyesha n'amasobanukirwa ku imicungire y'intwaro z'amasasu agamije gufasha abakozi ba leta n'abaturage muri rusange uburyo bwo kubika no gukoresha izi ntwaro zabo mu buryo bwizewe. Amahugurwa nk'aya yagiye abaho mu bufatanye n'ibigo nka RESCA gukora ubukangurambaga mu baturage. U Rwanda rwakoze ubukangurambaga mu baturage n'ubukangurambaga ku batanga intwaro zabo zitemewe no kumenya ingaruka ziterwa n'intwaro zitemewe ku mutekano w'igihugu n'akarere muri rusange. Gushyira ko amateka akaze ku ncungire y'intwaro. U Rwanda rwashyizwe ko amateka akaze agenga imikoreshereze n'imicungamutungo y'intwaro, harimo no gukoresha ikoranabuhinga mu kubika amakuru y'intwaro kugira ngo habeho ko gukurikirana neza imikoreshereze yazo, gukurikirana no guhana abarenze ku itegeko cyangwa se ku iteka. U Rwanda rwashyize ko uburyo bwo gukurikirana na gahunda no guhana abarenze ku iteka cyangwa se ku itegeko rigenga imikoreshereze y'intwaro muri rusange ngo hubakwe umutekano n'amahoro mu gihugu. Ubufatanye mpuzamakungu. U Rwanda rwifatanyije n'ibindi bihugu muri rusange mu bikorwa byo kurwanya intwaro zitemewe, harimo gushyira mu bikorwa amasezerano mpuzamakungu. U Rwanda rwashyize ko gahunda zo gushyira mu bikorwa amasezerano mpuzamakungu agenga imikoreshereze y'intwaro nka Nairobi Protocol na Kinshasa Convention. Ngaho rero gukorana n'ibigo nka RESCA. U Rwanda rwakoranye n'ibigo nka RESCA, RECSA mu bikorwa byo kurwanya intwaro zitemewe, harimo no gukora amahugurwa n'ubukangurambaga no gushyira mu bikorwa gahunda z'ubufatanye. Gukorana n'umuryango w'abibumbye. U Rwanda rwakoranye n'umuryango w'abibumbye mu bikorwa byo kurwanya ndetse no gukumira intwaro zitemewe mu gihugu no gushyira mu bikorwa gahunda z'ubufatanye n'ibindi bihugu byo mu karere. Ingaruka z'izi nshingano ku Rwanda: kongera umutekano mu gihugu. Gushyira mu bikorwa izi nshingano byatumye u Rwanda rugira umutekano usesuye kandi kuko intwaro zitemewe zagiye zigabanuka mu gihugu. Guteza imbere ubufatanye n'ibindi bihugu. U Rwanda rwabashije guteza imbere ubufatanye n'ibindi bihugu byo muri Afurika binyuze mu bikorwa byo kurwanya intwaro zitemewe, kwagura izina ry'igihugu. Gushyira mu bikorwa izi nshingano byatumye izina ry'u Rwanda riza imbere mu bihugu byo muri Afurika nk'igihugu gifite ubushake bwo gukemura ndetse gukemura ibibazo byo mu mutekano. Imyanzuro: u Rwanda rwakoze byinshi mu kurwanya intwaro zitemewe binyuze mu gushyira mu bikorwa gahunda za EU n'iza RESCA, gukora amahugurwa mu bukangurambaga, gushyiraho amategeko ndetse n'amateka akaze no gukorana n'ibindi bihugu ibikorwa byagize ingaruka nziza cyane umutekano w'igihugu no ku bufatanye n'ibindi bihugu byo muri Afurika. Gukomeza gushyira mu bikorwa izi nshingano bizafasha u Rwanda gukomeza kuba urwego cyangwa se urugero rwiza ku banyagihugu cyangwa se kurwanya intwaro zitemewe muri Afurika. Babwiye ko rero ibi byose guverinoma yabikoze kandi yabishyize ko kugira ngo umutekano wa muri iki gihugu cya leta y'u Rwanda gice kiragira umutekano uhagije. Nk'uko musanzwe mubizi rero rwamye rugira umutekano uhagije. Mureke mbabwire rero ku ngingo ya kabiri. Nyuma yo kumva ko u Rwanda rwahawe izi nshingano, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje impungenge zikomeye cyane. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo DRC ishobora kuba yagize uruhare rukomeye cyane ndetse no kuba yarakoze bimwe bishoboka cyane mu kugerageza gutambamira u Rwanda ko rwabona inshingano zo kuyobora ibi bikorwa byo kurwanya intwaro zitemewe muri Afurika. Ibi byashoboraga kuba mu rwego rw'imyitwarire ya politiki cyangwa se mu bufatanye n'ibindi bihugu mu rwego rwo kurwanya u Rwanda mu bibazo by'umutekano biri hagati y'ibihugu byombi, ndetse impamvu zishobora kuba zatumye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itifuza ko u Rwanda rwabona izi nshingano. Ibi bibazo ni ibibazo by'umutekano hagati y'ibihugu byombi. Hari amakuru avuga ko u Rwanda rwaba rufite uruhare mu gushyigikira umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa DRC, ibyo DRC ishinja u Rwanda. Ibi byatumye habaho kutumvikana hagati y'ibihugu byombi ku bibazo by'umutekano, bikaba byaratumye DRC itifuza ko u Rwanda rwayobora cyangwa se bahabwa inshingano zo muri ibi bikorwa byo kurwanya intwaro zitemewe muri Afurika.
Afurika. Kutumvikana ku ngingo z'umutekano, DRC ishobora kuba itifuza u Rwanda ko rwagira ijambo rikomeye mu bibazo by'umutekano muri Afurika, cyane cyane ko hari amakuru agaragaza yuko u Rwanda rwaba rufise uruhare mu gushyigikira umutwe wa M23. DRC ishinja u Rwanda ibi byatumye habaho kutumvikana hagati rero y'ibi bibazo hagati rero y'ibi bihugu byombi, kandi rukaba mugani rukomeje kugaragaza ndetse no kutifuza ko iki gihugu cyashobora kuba cyagira uruhare rukomeye cyane mu mutekano ndetse n'ijambo rikomeye ku bibazo by'iki gihugu. Mu bibazo by'ubukungu n'imiyoborere, DRC ishobora kuba itifuza u Rwanda ko rwagira ijambo rikomeye cyane ry'ubukungu n'imiyoborere muri Afurika, cyane cyane ko amakuru avuga yuko u Rwanda rwaba rufise uruhare rukomeye cyane mu gushyigikira ibyo terabwoba cyangwa se iyo migambwe itavuga iyo migwi itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo. DRC ishinzwe kurwanya u Rwanda, ibi byatumye habaho kutumvikana mu mutekano warwo ndetse n'uwabyo. Uko AI yabyitwayemo nyuma yo kuba baramaze kumvikana kumva no ku ubusabwe bwa DRC, nubwo DRC ishobora kuba yagize uruhare rukomeye cyane mu gutambamira u Rwanda babona inshingano zo kuyobora iki gihugu. Bavuze yuko DRC EU yabyitwayemo rwose gihinga nyuma yo kubona ko EU ntitigeze itangaza ku buryo bweruye niba hari ibihugu byagaragaje ko u Rwanda rutakwiye kubona izi nshingano, ntabwo bigeze babitangaza, ariko amakuru avuga ko yatanze inshingano zo kuyobora ibikorwa byo kurwanya intwaro zitemewe muri Afurika ku Rwanda. Bishobora kuba byarakozwe inyuma yo gusuzuma neza ubushobozi bw'u Rwanda mu bijyanye n'umutekano mu bufatanye mpuzamakungu. Imyanzuro nubwo hari amakuru aya makuru avuga yuko Repubulika ya Kongo yagize uruhare rukomeye cyane mu gutambamira u Rwanda ngo ntirubashe kubona izo nshingano, aho ntiyigeze igaragaza ko iki gihugu mu by'ukuri kibe gifise uruhare rukomeye cyane muri ibi bijyanye n'umutekano mukeya uri kuberaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi bakaba bavuze yuko nubwo bimeze bityo ntabwo bagakwiye kubikonta, nubwo bagakwiye kubireba ko ntabwo bagakwiye kubishingira ko, dore yuko buri wese ngo aguma agomba kureba ibyiwe kandi bakareba ibigaragara n'ukuri kuba guhari. Turababwira yuko mwese mwatwumvirije kandi mwakomeze kubana natwe, tubabahaye ikaze mukomeze kubana natwe kandi mukomeze kudutega amatwi n'aya makuru twabateguriye 5 kuri 5. Rero turabahaye ikaze.